don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the KF Confed Cup. Kaizer Chiefs 1, Zesco 0. I'm joined by Shaba. Stibo. Grando. Hayi no, hayi. Sibonge mfethu, sibonge. Besizobheka iwelding. Akubhekele icheese kufana nokuthi ubhekele umuntu lo wenza amagate lo kashisa le. Yabona uyaphandla lento. Ibhola yakho ayibhekeki. Hayi ayibhekeki ibhola yakho. Ibandlilihle. Hayi welding lesibheka lapha. Akuna disk lapha kodwa nje kunaleyo one goal. So into yakho kodwa nje sijabule ukuthi i1 goal bakhona ubona kuyishaya and then akudluleki vela bakhona kuya phambili. But then ubuyele egamini yabo ama improvement so amaningi kakhulu kuyikhosi. Sure. And si happy because into esifunayo vele i-competition. Yabona. Singabe nalento ukuthi maso game kube ngathi kuzoba vele kuyi walk over noma vele bazi ukuthi hayi vele ibhola lingale arena la lidlalwa khona la lifundwa khona. So i-team ebadlala nayo ikho le team le. Swag. Chizwe kumele ila ekumele ingabe practice ekhona ukora amagoli amaningi. Because lapha bebabodwa lama gents waseZambia lawa. Ngathi nje kuvele kwathathwa ngathi kuyahlanganiswa kuthiwa yendoda usuhamba sodlala le eMzansi neteam esodlana naye bamlandele eMcDonald omunye bamlande kuphi bataniswe nje ukuthi so khaba ibhola yabona. So yona game bekumele ukuthi bakora amagoli kuyo le yafana but ke leyo golinyana eyi1 abalo bachubeka ngayo. So but nje kuyibhetwe mawazolo babuya ngama1 foresee danger. Angeke babuye. Danger because ibhetwe tough manje and sesiku second round. And mababheka iposition abakuyo babheka amazulu. Ekugcineni bazohlulana indaba ze goal difference. Yes. Yabona. So well Peterson clean sheet goalkeeper good. At the moment uvimba kahle kodwa asengakathola abantu abazomkhaba kakhulu. Tamela. Ngizahalele igame la abazoke bamtest nje yabona and then lapho sizo decide and mabamtest abantu bangambuyi yabona manje bona basobabe nalento ukuthi manje yabona omunye nomunye une flop lakhe yabona. So ama game awafani manje last buguli lepo manje ubuyile sekuyabona sesilepo so mara makune flop nyana akaphuma akayona ichance nikezana abafethi chance badlale baziprove ukuthi okay silandela ama instructions we coach and then sifuna ukuwina sifuna ukuya phambili kube kubatshela ku East Tamela. So kumnandi kuba neteam efana iChiefs kuyibhetwe. Ngaba kusibo ngabahliki uyabona vele maziyithatha ndoda yabona biza ngamakhosikazi. Basibiza ngamakhosikazi. Bathi ngontomkazi kodwa akunankinga. Abontomkazi ispan sabo kushaya ispan. Ngoba abontomkazi ispan bashaya. Siyabonga futhi ngokuthi nisigaye amagama. Asinikezeni siyavuma thina. Kodwa ispan sosiceda lapha earena. Nakwezinye ke indawo la sinokubizwa khona kuthiwa hayi izwakalani so sizogame khona. Ngiyakubamba Rhani. So sibuyele kule game futhi Sithibo amasapo coach beChiefs bewa right kakhulu today nokuthi babuyisa boSerino babuyisa boDuba yabona ukuthi bagene that confident ukuthi okay right well noma bese ngathi asibonakala but nje ukuthi bagene confidence and bakhona ukuthi ba preparele ama game azayo for bona yabona because abana ama game is the likes of abo Stellis basazodlala nathi basazodlala nabo Swelele basazobuyela kuyizamaleki kuyiKF uyabona. So ingakho into engala nje ngayo kakhulu mina ukuthi ayisowisho ubabona bekora at least 2-3 goals 2-3 goals because ubambelele igolini eli1 ngikhumbula ngathi cishe
kwi-season lendlule or layer besinaleyo flop lokuthi asikuri yabona Yes, yes, but now kancane as long as usikhona ukora 2 singaconcede score 3 njalo ungakora 3 concede 1 leyo ikubeka ema-chance nabhayo yeah endaweni egrand yabona so yeah but well done to Chiefs idlalile and then namasub wabo and then nesquad starting 11 sabo besimnandi intwana mabuye hayi uyabuya yeah kona shayipala eish mfethu stunning cake yeah angikhumbuza uRonwen yeah uma kashawuta ngizini no licinga ukuthi awukwenzakalini badala semva kwakho man enemva kwakhe isenethi wona singabona uyangithola isikopho no le goal leli bekuyoba igoli elihle kakhulu leli la kaMabuye yeah khabile abadlali labafethu and well done to ikhosi ukuthi ichubekele phambili so wisho ukuthi bandlule vele kuma group stages manoka baye kuma knockout yeah thank you Shaba and then mabaka kuma knockout vele thina silokhu busy ngapha yabona uphethwe yeah ngoba banokukhalela ama game in hand angithi yeah so bazothola ama game in hand thina sobe sichubeka la yes ngithola thamala but otherwise man of the match ngamnikeza yena Mabuye yeah Mabuye udlalile and uyadlala yabona so i-defender ye-Chiefs i-defender yabo yiyo le yenza ukuthi uPeterson ubonakala ngathi ama clean sheet abamaningi lapha ku Miguel intwana umlungu le ngafibie no umakhethi yeah Aiden yadlala lapha bayadlala lapha emuva bakhona ucommunicator sharp and then yabona so good luck to ama game abalandelayo but sayiceda kwi Nedbank thank you Shaba ithada thank you Shaba hayi ubulalile